دينه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وعملا ويقينا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما يا أرحم الراحمين. Manguripun wallahu ta'ala kipagadatan mga nuksak nagu mga pagariyak mga babayan miyaipus so saragun yang kaya miyaipus sa saragun na nudun su Ramadan, nudun su Hajj, ninggalabak tanu sa iko puasa, ninggalabak tanu sa mga pipiyasi ko Hajj, ini tunay tanu su kapag Hajj, imanto na ni umapman su Muharram, agi emanan yan na punan, kaya tumugan suragun, nag-ipunan yan man, na isay niya mana ay pagpanalamat tanu si Wallahu Ta'ala. Kaya umanan su edad tanu, kaya umanan su umur tanu, agi tanu masuwas Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ito ay niya pikiran na ay pag-usay tanu sa may ito naging kanan panalamat si Wallahu Ta'ala ay pagturo ng mga ulama na asyukru lillah, asyukrul mun'im. So kapanalamat si Allah, so kapanalamat si Allah Ta'ala sa kanyan di mga limunang pamumugay. Nagyang kaya may pus na kukuma lagi do upang ako'y pagibarat ka na miglas tanway. Si kumya kasulus sa ragunam sumyaga dun suduat di mana idam yang makaralagawi nakataya ay maanan yan. Nabitumugan na may mga sumuharram na kukuma ay maanan yan nagumiraduig tanaw si kusagum. Na ayat pa kay si mauripun Allah Ta'ala na kanabalangon amikidas na miya kaapas. Kanabalangon na miya kakuasa sa hada, hindi na diploma na ba miya kakuasa sa galabaw. Kanabalangon na miya kayamanan yan na miya katalim-talim tidak mama, hindi na dito di mo mapi pamimikiran na ba miya kaapas si kugalabakyan. Uy. Nagyuto yung mga uripun Allah ipupugisan tanong sa ginawa tanong at tanong mga limapad. Si iku miya makapas at si iku yung maanan yan na miya nga lulugi. Naukatawin nga sa ginawang ka na si kama padugo miya nga lulugi na buwiang ka panaguntamang kasang kaya paganayaragun. Oy, kagiditan ng katawan. So yung maanan yan na inadaptar aadin di manusia. Na mauripun Allah Ta'ala yang kaya yung maanan yan na kaya tugalin tanong nag-ipit tanong mga ulama ibadah ila ibadah simba na transfer kap man si ko simba may pusus sa ragun na digad lo tayo manan yan na pagpumagina na ep manatulungin ka naging kaya ragun na sem kap man bana ti hindi na baba sa sugal pagkakapang galapag ka sa mapia mga uripun Allah Ta'ala mga uripun Allah yang kaya kapag panalamat si Allah Ta'ala na isay niya kapit umangan anbiya alaihimus salatu wassalam langon ng mga nabi na miya aloy asiran na langon siran di manalamat si Allah Ta'ala
Kalto na paniunan Quran na bitruyan na miyang kadakdak layat. Ya malu ala Daud syukran mulalan niyo sukya ay manan yan na kaya panalamat upamiliw Daud. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Ngunit na ay manan yan na pagkanamiso ay manan yan na Luqman sa hikmah. An ishkur lillah kalmang kapanalaman si Allah. Innahu kana abdan syakura. Fitur Allah Ta'ala si kuya manan na Nuh alaihi salam. Mata na Nuh alaihi salam. Nasa kanya nauripan. At dito din mapasangi ka panalaman si Allah. Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na iniisaw no sahaba gusok karuman niya na su Aisyah. Ya Rasulullah. Sakana nabi ka. Rasul ka. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Inirilangkaw Allah Ta'ala sudusan ka. Ma taqaddam yawna yang dusan na inirilangkaw Allah. Na inong kayo ni suswaan mabubas sa gawin na di ka disumbayang na sumbayang na tatawarat kadamahu. Di mabato pilubag. Ang kaya ay mananian na iniyan sa katitinagyang kusambayang. Na pungiraw sa Aisyah, ya Rasulullah, na rinilang ka, wala na inong kayo ni gulaw-la, inong kayo ni brasa ay ginawang ka. Ay nisambag Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abadan syakura. Ay barakan di mapapatot. Penalamat ako, uri panaku Allah Ta'ala, penalamatan ako su Allah Ta'ala, kung kaya baru yan rakan. Ay amanan yan napangkata malay pangkatan ka Nabi. Balirakan penipatut terang nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sukap penyelamatan sikukan nanang gina ni sulawan unabi mulen pusang Rasul sallallahu alaihi wasallam na lamun siran di malaman manalaman siku Allah Ta'ala ayam malak na sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gitu ini bagakian ku mga sahabat na ini bagakian ku mga umatian. Patut ko mga Muslim, mga mu'min na panalamat siran si Allah Ta'ala kung kaya pakapalulilan sa mapiyabaran dia ako kaya umani kumuriran kaginan na miyang kalalanan na din Allah kalilida mga manusia nagusabad ko mga Muslim na ayaw panalamat tiran si Allah ayaw ka panalamat tiran si Allah na irami akakwasiran sa baran dia kubun niya nga pamasasipulan sa mapiya atrak na alhamdulillah ito dun kumalay ni musuh Allah maka pamasasa sa timan na walay bilding na Allahu Akbar alhamdulillah ito dun kumalalalaman si Allah oy uwi dati ko mga ulama laysa min syakirin kena begitu kapadalaman si Allah oy benar din kami yang panalamat kauin na kena begitu yung kita nga panalamat si Allah mga ulipin Allah. Ayang ka panalamat at ibu mga ulama kena basta kalimiteron. Anta'arifa wa antaral mun'ima mun'ima. Katukawan ka na gumaylain ka. Aya bu rumi dirizkir ka. Aya bu bingir ka sa tamok na suwala. Gitu ka panalamat. Oh. Penalamat ka na ay penalamat ka na barandia. O pagi na sunya taka na ay penalamatan ka na subarandia kagi niya apa sa barandia na baswala. Oh. Na ayat pitru mga ulama. Na ayat taman bitaman akka panalamat na katukan ka su Allah Ta'ala ibigay ka. Ngayon ito. Na kenapa naman kapasan? Kenapa naman kababaray? Kenapa naman kapas sa may kadiskarte sa customer sa kaya pakapasan. Oy. Kagi ginawa na naman natin na at tanga grabe ako yung mga customer. So customer ali ito na di ba pamasa. Na ba mo to kapasan? O kapasan ka na sang dibuan milyon mas mapasang kadiskarte. Ano to na matan? Wala pipikiran ka nakaging matagas ka. Akyap pagkatamog ka ng ibuan milyon sa dunia. Amat tegas dari segala itu mga tanong. O yung pipikiran ka na mapiyakay ka daro, mapiyakay ka na ng customer na mas madagal libuan milyon atau mas mapiyakay ka daro, di segala itu mga tanong. Nakaginip ka to Allah Ta'ala.
Kagitu itu mga ulama, antara al-mun'ima mun'ima, antarifan mun'ima mun'im. Kawan ka aswallah na es kanini bumumbi, kenapa nga kapasang, kenapa nga hayamanan niya nakabagar, kenapa nga girong mana di suwallahu ta'ala, ipambagayar ka sa limu. Nagyang kaya limu wallahu ta'ala, mutuwatan mo sa kapanalamat, mga uripun wallah, nabimbara-barangan ay, anak itu nakaya kapunalamaten na gito kabasa ko baran dia anak kapunalamaten na sabab ko ginawa niyan anak kapunalamaten na pupulawin niya sa wida kalian masuliya anak pupulawin niya sulawan taman na pupunalamat si ko Allah oy nakita kata-kata upang upupusiya no nakikumala so kapupusiya nakita kata-kata na pupukus na nagyang kaya si katanun sa ula ay mana niya nagrinig sa ditano di kadagadegang kamalot tanong pagkakwa sa guna. Mga uripun wallah, yung kuto kabasa ko miya na namat ka, na kanaba ayak ka panalamat. Naba kagi miya kakuha ka sa baradi na tiga, alhamdulillah. Oy. Kagi ayak ko sa pamikiran na yung mga uripun wallah, na yung kuto abang ka, mapikir. Asok ka pasangkay kaya pakatamu ka. Kacuma na riso, karon. Ayaw mana niyan na pagtaw Firaun na kinigil diyan naginan ay pipikir niyan qala inna ma utituhu ala ilmin indi guwalin ko pag-ilay niyan sususurutan niyan nalamon na ano tanwari pa kasi masa ketunaging ito ada tamu karo ay pun kasapuro nataman sa buban na bulawan na kudemo asusulutan nasukela ng mga tao ada tidak katan sa pag-imititan iyon ang isuan. Oy. Naya, ituruno mo sa ay mo. Di ka tanto di pangimpuruan. At tigyan na ngayon ito kakalain na mo dito halain minay. Eh, warang papardig yung kaya may sukatakan na ka tamukakan na kapasa. Oy. Nakagya kong mapit ang bigad na tingong mga pagtaw mo sa ayun, din na bali ito. Oy. Dia tunggu na din na lagi dinan. Why? Ugi ni kesoyan. Kagi tanto may nakabuso karon. Na iman to mga uripun wallahu ta'ala na ada membuka ke pekesan betanu. Si kuda da biya tanu karon nakapanging puruan kagi niya ako sa dia. Mga uripun wallahu ta'ala. Yang kaya kapanalaman si wallahu ta'ala na ditudun kumala mapuro ipangkatan kaso kabasa kuwaso mga ambiya na langus sila ng panalamasik wallahu ta'ala na kailangan o manusia uman oras uman suntigo mga ulama lahla na makapagpanalamat kasi ko wallahu ta'ala sabab bukiyang binir kasalimu na kaya tanga-tanga nagibu mata katigiran na kanabumangyang kaya mata sa timanan ng alimu di umang kamera sikans di pengkesikans na yuto na limuay pumagay wallahu ta'ala kasati magpupasan yan sang kaya mata nga ugat na niya dipirin sa suka po kay ka uway pipikira ka umang ka mir na sa timanutuan mo kanabagi siya mata nga mo na taksan ka ni kulang wanang kaya ang gauta ka mga uripun wallahu ta'ala na lamon ng kaya ang gauta ka na umalit kong gaw na anay pumagay wala abagwa limu sa puto ay mananay na badan ka inta'udu ni'amat Allah nila tuhsuha o begitu nga niyo suwaya mananay na limu wallah na dinim ka ito ayaw ko kuliksyon ng tanong mga uripun wallahu ta'ala na ikiraafwan na sumang ulama ni mga supa-supa o ay ayat 3 na nakisubutan mo ka surga ng suling wallah. Hadis, mialo yan sa hadis. Ugit na sa Quran na ay mialo yun na udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Suratun Nahl. Sulit ka ko surga mula lang ko galubkiyo. Kenapa Peter wallahu ta'ala mula lang ko rahmatan. Mula lang ko limuwak. Ayaw ka palimuwak ka wallahu ta'ala na awan na pangumanan ka. Udah pangumanan ka na palimuwak wallah. Bahan yang lupa kasulda Siku surga Darwaka na langon na kadustan Na bukan lupa kenangan Na akibat dirahmati Dia beli muka wala di
Syukuran Nabi hadis na ginam yang subhanahu ayat kedua na syukuran. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surga mo surga mo gelupki. Gula na mo gelupki. Manabaso ring Allah. Ma'arif mo Allah Ta'ala. Yang kaya kapanalaman si ku Allah Ta'ala. Na miyak kadak-kadak kiyaw sayo ng mga ulama. Pansagyaw sayo ng mga ulama. Naging kutu tutulang ko Luqman. Walakad atay na Luqman al-hikmat anishkur lillah. Gawin mo kabugan mo Allah Ta'ala. Diyan na miyati mo Allah Ta'ala. So Luqman, sa hikmah. Tanma ka panalaman. Nagyang ka na nakuntik sa ayah. Nalamun na lang panalaman si ku Allah Ta'ala. Napadun, suway mananian nakatargit takwata. Bigam ka Allah Ta'ala sa muryataw. Badang pun kelawanan. Imbagir kau Allah Ta'ala kababaloy ka manusia umur ko muryataw ko. Nah, igilat na tamo ko tawad awatayan na tingin na pumili. Abi datang masarawata. Pumili. Abi ada nagiraw na sarana watakan alhamdulillah. Ngayon ito nakakitingin nagkapusang na watakan. Gitu kaya teruang sa malayar kasuay mananian na muryataw. Nakagibigan kau Allah Ta'ala sa muryataw. Nanti ko mga ulama, ang panalamat ni kaswalla na kita panalamat na pinakaminus na betunda na kasama sa ito mga wataka. Pinakaminus, agi mapapanalog sa giyang kanan na suratul Luqman. Wasay na lisa na biwaliday. Niya katatasan na naya. Diya bunayya la tushrik billah. Pagkanay na ayak ka panalaman si ku Allah na diyang kuto di ngay panakuto su Allah. Simban ka su Allah. Di nga gulalan so ay manan yan nalalangan wa Allah. Nauriyan yan na sa mga padiyan natin mga ulama na padun ang may mitatalok sa kanan at kapanalaman na suwata asakad na watayan na kailangan na pinakaminus na pagkagamit ka sa masjid suwata. Ay man to na di ngamitan. Sige pangamitan sa mga barahiyasan. Sehingga pengumita sangutai mana niyan ng mga mansyo. Sehingga pengumita si kulawan tangan abadan niya pagpagpilay ka kuat aka. Oy, kenapa dan marata? Kenapa marata? Pagpilay ka kumangwata suya mana niyan nagiraw mana ugay na wajib berka. Ama pakikinalang kau na kiyang masjid. Biray tawa diniyan katawan wata diniyan katawan ng masjid. Diniyan katawan ni pejual sa masjid. Oy. Ayaw katawan niya na abi, daddy, ano ba yan? Tuwad-tuwad kayo dyan. Ay mga tagalog pa ni mga mga wata. Akatawiran ko agama. Ay no mga day, kapanalaman ito. Na tigang mga paniku kapanalaman. Di atigo mga ulama mga paniku di malalaman. Sabab sa inibagayron Allah Ta'ala sa mga muryataw na dyan yan ang panalamat na ayak kapanalamat mga urip ng Allah. Sekaad na muryataw niyan na kasina na natin ka po agama tanong agama Islam kaginan di ka pa panalamat ka na sumamusuba na kanaya panalamat ka na ay mananinasimba na kaso Allah Ta'ala na tamu mga uripun Allah na kaya tanga-tanga naging ito hadithu Bani Israel niyaloy sa Bukhari Muslim telok kataw berbati apa na isang patay dia mga nagagawin doon daw doon na pribita kapag kalipatan daw telok kataw sa timana anakan sirian sa skip dengan bukian buta sabab sa inagsan ni siran wallahu ta'ala na paganaya si wanu malaikat si wallahu ta'ala nagyang kaya anakan sirian na si wanu malaikat ya tiga nahay pagariko inukay ni na tiga na bang kari ni bukay masih sama na kanay upang magusara ng tanong bang kari kaila masih samanta masih sama na kanay ini kamu dah mga tao pagi sabab sa pagkakanser sulawasan daw pagubera ka na tao why na tigo malaikat na ito na bisika ba yan na tiga na umamuking yung kaya ya kubalakan na madaw ng kaya kanser nakasabihin sa mabiya. Matila ka mabibutan. Kabaliligap manatigin hindi ko ikagulo mga tao. Na di ko malaikat kami ako ang kanan nag-ipo kaya punasan niya nun na mipato sulawas yan na mabiya. Na tigyan sang kuto ay mananinakan siriyan. Antonet ko babiyan kanta mo.
Anak tinggi na ibil, unta. Nah ini begini anu unta. Usara. Usara tinggal ulama na hanya unta mapasangi magin bawata. Wala wala. Magin bawata. Tinggi na yubarak laka fi. Dia na unta na pakapumbara kata-kata ng Allah. Na inawan yan. Siwan yang mana yang kaya bukian. Wah. Nanti na dari pagari ko ino ba nanti na pagari di kay na buta. Wah. Na timu malay katangan matulog bisiko nanti na bubukin betul. Wah. Nanti na mi ako ang kasuka bayaman lagi mo kaya kaptinya nun nabi. Mimbali din ako makuha na buto. Nito subukian. Nanti umalay kata tunay pagkabubuhay ng kata mo na tiga gimuta mama akarabaw sapi bakar na diganyan sa sapi amawat na tiga na yubarak laka fiha pagkabumbara kata terkanan wallah inawan yan siwan yan ang kaya kita na tiga na pagarya inukanan na tiga na bangkari di mga na yung masis sa manaknay mabubuta ko. Natingin na tunay kabayan. Natingin na mabuki. Kuda, ang kaya kabubuta ko. Kana kami magpapangilay-ilay. Sipo yung mana niyan na mapiya. Natingin malay katami ako ang kanang nagibuki akaptin niya nun na may kailay subuta. Natingin yung utang maday ka. Ang tunay kabayan ka. At tamo. Natingin na kambing. Nabigyan niya sa kambing na di siya mapitero yan nun. Pagkabumbara katanrakanan wallahu ta'ala ang kanang kambing. Na inawa niya sira langon na kagiya din ko pipiraulan ang tanga pipiraragun na mimba niya wawadin minat ibil. Ayaman na niya na isakam sutiktan mo magagak kubing na kanabo magagak kaisa na kayo din. Huwag, isa tatalong. Pimbalo yan. Huwag man na niya na untay yan ito. Si Mamusya kini na isa katalong ay isa nagakwa na. Pimbalo yan. Sapi. Dia tu membuat kambing na lagi-lagi cira. Lamun nagibara kata kagibar dua malay kakain mo isusudu Allah. Miyakaw mangkaya malaikat susalin sa manusia na ayah susalin na niya na lagi dagyang kutuwa mana niya na nakasirian. Akan sir mamuwilawas sa mana niya na sutiktan mo bukaguda tau. Istakdaruni. Wai bukaguda wala naging. Wai. Na akan sirinawas. Na sumiyong sangkot ayaman niyan na mga anak ayaw niya na unta. Natigyan na pagariko. Din ni man tuwa ukit. Akakisampayakan sangkot tuwa sumanakan. Illa billahi thumma bik. Inong tatigyan na susuk kabayaw wallahu ta'ala. Nagusir ka kisabang. Kuway. Nanto na ipitiruan ko tayo mana niya na mama al-huquq kathira. Madakalaman na natin na responsibility yan. Tama ito. Gira ni tabi ito manusia mga ripun Allah. Gira ni tabi kaya nagumugura ko nungwala ya Allah. Pakatamu kamu ang balay ako sa masing itong balay ako sa gira. Balay ako gira. Tama na duwan niya pagkukupa ko. Di na din mo yun. Tabiatan na ng manusia. Tabiat yan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ira Diyos mengetahui akan mananitin. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Amay kami ako sama pena. Boleh. Tadi innal musallin inun tabuti wallahu ta'ala suaimanan ini di sisa dia. Tapi itu manusia. Angkanan alagi danan. Nah kami aku manturun aku tuaimanan yan na malaika. Abu mana niya sa tingnan mo tigay na kabi. Karang na kama na isa ka ini aka biliga unta. Na ayaw mo pukasan na kaum na sasatiman. Sasatiman. Na daniyan din maro kay pitarin na al-huquq katira. Mada kala ko manari responsibility. Ibarat na kaum ni man to sang kaya masang napamasimpulan. Tabiya na makawas siga ka. Huwag na yung mapisa. Lamun na dawa. Nagito nagmuni ko na pirakin na yala. Tabang niya Muhammad ang asis sa diga ko doon. Yala, babasurun so.
Anto na yung meswa. Tingnan niyo mo ito malaikat. Kaan ni aarif ko. Lagi na tingin pa kasi kakay kilala pag oh, yung ito kinsa ako. Ay malaita mo. Ay, ano mo kakilala? Why? Tingnan kaan ni aarif ko. Bali sikat niya yung sumpikakan si Rilawas. Why? Ayastakdiru ka nas. Pagkaruan ka man na tingin ng mga tao. Why? Namiyada. Nabigal ka wallahu ta'ala sa tamo. Naimanto na inipilig ito ka. Tigagyan ko ito mga innama warathu kabirin ang akabirin. Diyan man na tingin na tamo ka na miyak. Kaya pangwarisan na ka na si Kuway Mananian na mga pamawa na mga bangsa. Mga luksa. Why? Miyak pangwarisan na ka manariya. Natigo malaika. Pure. Diyan ka na napitaro ka na usak ka na miyamugag ka na sayyarakallahu kama kunt. Na baka betul ka wallahu ta'ala so lagi mo masusuwa ka guni. Nakagim miyamugag. Nakagim malaika tabi mo. Nasusuguno Allah. Cucu kaya pa sa dunia nung teruang utang malaika sayyarakallahu kama kunt. Na bimbulu ya. Niya ka punto kong pakasan niya na kanser. Oy. Narot ba niya ka pusa? Lampay. Ano kati ako? Niya pasan. Siya niyang mansuayamanan niya na dabukian. Niya kata niya kadang-kadang mabuita mo kay sabi. Dising. Di ko malay kata ada kaya tigyan na kira pasang-sang ka na nadarpa. Inunta na si buku Allah kabaya wallahu ta'ala ngusir kaki sebab na dia kung pasasati mananana sa pika. Tigo kir ko na al-hukuku katira lagi din matang lago ay mananan na responsibility bayadan beda ko sa kustom beda ko sa walay beda ko sa terang beda ko sa mata beda ko sa eskwelahan beda ko sa lawan taman bayadan. Hindi rasa ka na lawan taman bayadan. Okay lagi ra tahu niyo. Natunay meswa. Tiga yang buta malaika. Upama ko di ka mamudi mamuga bilang ibnu to di ka di mamrak sang kana na piteruka na sayyarakallahu kama kun napakabetul ka wallahu ta'ala kung pakasan ka na damatay na niya ka po ito kung pakasan yan na kaya pas sebuah po mamatong krus na may baloy mana betul ya. Oy. Aba na rin pa wallahu ta'ala. Why? Ayo di pamakan dia syukur. Pada naman si Allah Ta'ala kaginan suwallana din ang muskilaw. Pagkamarin sudah. Pagkanayan sudan. Galiw na nila alamin. Dah kailangan nirakat Dah kailangan nirakat tanga, Niko. Dah kailangan nirakat pawen. Galiw na nila alamin. Nah, siwan yang suai mana ni anda buta, dan tinggal apa kali? Iman tu na dari na kapara pasakan sangkara na ingin. Inun tanasimu kabaya wallah illa billah thumma bik. As'aluka billah syad. Pembangun ni aku berkasa sa timang buong kambing. Tanah pemira pasangkan na nadarpa. Anto na bitagong buta. Gunya ke tigil na buta ko na lipagpakaylay. Na iman tuwa tigil na bigyan ako Allah Ta'ala sa pangilaylay na nila ang sulang mantaman. Aw nagyan mo ipangin na kanyang ka na sa tima na kambing. Kuha ka na lang mo na nakambing. Uy, kuha ka rin. Wadak masit. Saan sa iba nagkarang nagtutubog sa timan. Kuha ka rin lang. Uy, diya ka sa katigil man ay pasangan na sadin sa gagagangan kumuha na kuha ka rin karkan. Anto na ipigtarungin ko ito malaika. Amsik malaki. Kapitingan din. Sirkan ng kananatamok ka na mata na biyang kutuaya manan niya na duka tawa ginawain duka tawa tingin na ginawain ka na niya kaputus siran sa ikuaya manan niya na pakasar ka pakasar nilan sabab saya manan niya na dairang panalamit iswallah dairang bukan suka benar Allah Ta'ala si ikuaya manan niya na tamu na yan na hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hadis sa Bukhari Abu Muslim na pangista di utaw sa kaya masa naginan ni masuswa. Oy.
Gira manutua kapapasangan sumanusia kantari ini bawa tarkatan sa sebangan salong ano gano'n kayo ito. Lamun tanwa kibya kasagad sa kamar gano'n. Kau di ba makasagad ko kamar gano'n na makatamo kay ginan. Iyanan, iyamanan yan na sundatullah. O kito Allah, abimbangan na nakapakatamo ka pero sa nasa ika. Abi sa Abdurrahman bin Auf na kaya baloy na milyoner na. Yan sa'yo. Abi sa mga sahaba. Bali sumay kaya warisan nila nagito so ay mananin ng mga datuwa mga king. Isa punuto ay mananin ng mga nasi. Na mga uri po Allah Ta'ala. Giyanan naging nanimito tulad na iman to ang kapagpugin ng taon-tanong mga uri po Allah. Ay girada na saya na kanilang kumanas bigin na pakatasin ng kanilang tasibigin na kagibong katawan po Allah. Makatamog ka mo, tinistingan ng kawala sa tigangan niyan. Tigangan niyan sa sangi mo na piyasong sawati na di mong gagawa. Sa sangi mo. Na ati di nga gagawa sa sawati na ako lumamin yun. Amra. Makatamog ka sa mga mga sa 5,000 na di mong gamadun sa pagatos. Napataro na nga makatamog ka sa milyon. Nakuha na ko siya magatos sa libo. Yun, ditaw pa sutiran ako, di tanang kebilib suhate, na mga ulit mo Allah Ta'ala, giyanan niya, okay, ang masusuwatan mo, na eksaminan mga ulit mo Allah, na ayaw magpakapas na giyan ko ito apitaro, apagari taro ani mananaman si ko Allah Ta'ala na ayaw kita kapanalaman, si ko yamanan niya na si ko Allah Ta'ala, nawad na mga watakan, na mga anang pamilyang ka, na kailangan na magagita ka sira, na magawi ka sira ko agama, nagituig ka pananaman. So badala ka na ipunalamat ka si ko Allah Ta'ala, na sukas kasimbang kasi ko Allah, kisapar na kasi ko yamanan niya mga ratan, nagituig panalaman. Nasutamo ka, naging ka na inaluyakan mga uripin mo Allah, ang kapanalamat ay pagpunumagay, tasutamo ta, kaya mananin nagituig kaun, salungan na mauri, ako ko ni hada, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manguri puno Allah. Dia punta sa suratul Luqman na ilay niuman ka ayat na pindari degaisan na so kapulok-loks. Kapulok-loks. Na gusto katar dia tak mga wata. Boy. Ngayon ito. Nakagya suwata nasa kaniya ni Simirka. Now sakalo ko sa naayag. Galabag ka na yung tagalabag ka. Di mapiya. Hindi naman gusto din hindi pangalim gusto. Nadigat di berang si kukumur ka sa marata. Boy. Kapamilya mga uripin Allah Ta'ala. Na ay dapat diugira na wata ka na napiyang at bibig na piyang belang na piyang pedalulang wano bangsa niya na dahil daw mabago sa isu agama piyang at bibig piyang belang din na ko na isa na ang kanan na aya si sa Luqman kudikan niya takong mga wata na ibig pembangun kilan suagama kabinariran kabinar uwata kuluksian ang masuwayan suagama na udi niya na masuwa na sumariyar ka sa luman na mori udi niya na masuwa na sa niya tinggal bukan na marata upang pakasagutian ada mo misung suagama na namong kau duduk begitu times 10 kay wata 10 times na mangurip mo Allah Ta'ala kailangan nakita nung una pananamantan mo si Allah Ta'ala perlipit ang kubo agyang kaya pananaman si Allah Ta'ala na kanabay na siku dila siku puso na siku galabak na ayaw kita ka pananaman na agyan puto apiteruakan
Ay pinalamat ka na sulawas ka na simba. So tamo ka na kapamumugay. So mga pamilya ka na sinalad ka sirang kuwagama kaginan ikapanalamat. Kau pamilya ka sa Quran so minidaptar syukur na niyak kadakdakan na lagi isaw nagyang kanan alukman. Isaw suala daw na syukura. Wa qalilun min ibadiy asyakur. Huwag natik mo Allah Ta'ala na miya ka ito di mana lamat. Wa qalilun min ibadiy asyakur. Miya ka ito di mana lamasi ko Allah. Ngayon ito kagibul ka panalamat tanong na tila. Ay doon niya magpistaro alhamdulillah gitu. Dari yang masuk atang punto dito mga ulamang kapanalamat. Nagyan ang mga uripun Allah Ta'ala hindi tanong di pag-istadyan so kapapagin na tao tanong. May pumangisi tanong ko mga ulama. May pumangisi tanong ko yung mana niyan na matao. Anto na isuwan tanong sang kaya yung mana niyan di tanong di. Kapalayalag sang kaya saragun na paglasang tanong manimanto. Umisa sampay tanong ko saragun. Nagyan ang mga uripun Allah. Iya yung mana niyan na mga litanong sarila. Orang tanong niyan na nung pakinggan bukyan magkatanong sa yung mana niyan na mapiyagan ko. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استقيموا ولا تختلفوا وثابوا وإياكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.